News Lab channel na khwai pung butaran ukcha bagloine na pungja si oina nukti gi phongba pau chi dagi maruiba pau khara khan jari Leingakka Yannaba Purakhidre Ngasidgi Petroleum product Puba trucksing starting pipe lebagani Malom depot semi bottling plant dagi phawa gari amata mal chingui dawri khwaidagi sel paiba Chief Minister DK Sivakumar amadi sel paidabana Umar Abdullah na oire Naga village got hatkibagi bayukta penda phongdonali Hostel de leba mahiroi academic excellence henalei Dr. M Dayananda Yaski Joint Director Hapiu Haina Wakat Mifam Chathakre Atopaka Changdamnabda Angangi Adar Register Tobagi Chang Manipur namely Haina N Ashok Kumar na phongdokre Manipuri person with disabilities ki chada Yankei Yauna disability certificate paiti Director MSPDCL gi ban August Marido in a Tauragani Sep Manipur gi campaign Delhi de Yannaba Sem Sari Haina Ruhen film na Pongdokre Union Leingakka prosecution sanction Piraktabana Central Forces Khaktada Yannaba fake accounter case Nipandi Ngasidgi trial Chathadana lady Tabrok Chuba Unako Meritorious Award Yenthokre Aina Toba Tabak Adugim Hai Aina Pangjagadabani Haina and Irabandana Pongdokre Draka Kwanana Miwema Pare UN Sigawari Sanarabayai Jeb Dina poster campaign Chathaduna leaflet Yenthokre Hajik Pauk Sandona Mukpijari Manipur National Highway 37 Impan Jiri Lambida Kulai Pibasina Logi Wanga Test Kongaliba Kaya Silepalo Haina All Manipur Black LPG Transporters Association Leingakka Pisan Gibasero Tapato Otopangam Dabana Maram Oiraga Haying July 31 Dagi Horaga Petroleum Product Puba Truck Kudimong starting Tadukadauri Hiramasiga Mari Lainana Association Achina Thasi Taramada Chief Minister de Memorandum Mama Pisin Donangasi July Kuntra Pawgiman the High River Sel Kabi Tabasi Lepaloina Taxin Kibani Madu Matungina Ngarang Mantri Pukide Labor Chief Minister gi Secretary at Manipur gi DGP, IGP, Home Secretary amachung senior official singyauna khanaraba phawba chap chaba yanaba porpangam dabadagi hayingdagi starting thatopagi fire basi laukibani Hiram masiga mari lainana All Manipur Bulk LPG Transporter Association ki convener na tharokpa cherolamana hai tha sigi taramangar pisan kiba memorandum da thakiba matamasi lore aroiba nimit phawbada association thagalakiba issue sing asi chapchaba solution ama porpangamdre maramasina memorandum da pankiba starting thatopagi khongjang hayingdagi hauragani khongjang asigi manungda malomda leba oil depot dagi retail outlet chingda Thao Chingba Lepa Semi bottling plant dagi gas agency sing gidama gas Puba Lepa Imphal dagi jiri satpa natraga jiri dagi Imphal lakpagi convoy the petroleum product Puba gari amata yaudaba National Highway 37 na panduna leba gari sing masa masai panthumam yauna basatpa duga ngasi phawda lahoba stock leiriba phawba oil pump singna thong hangba yan haina serol aduna phongdorali khwaidagi sel paiba Chief Minister DK Sivakumar amdi sel paidabana Umar Abdullah na oire India gi oina khwaidagi sel paiba amadi lanthong marang kaina leba Chief Minister Karnataka DK Sivakumar amadi khwaidagi sel paidaba CM na Jammu and Kashmir gi Umar Abdullah na oire Association for Democratic Reforms amadi National Election Watch ki report ki matung ina Karnataka gi Chief Minister DK Sivakumar gi punba lanthum asi lupa crore lising ama chami tarahumdoi hena lei aduga khwaidagi sel paidaba Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah gi lanthum na supna gi lupa lakh yankai mangaga lesing kumari khakta lei hairi Report asigi matungina ani suba khwaidagi sel paidaba Chief Minister na West Bengal gi Chief Minister Subendu Adhikari na oire maki lanthum asi punna lupa lakh marfu mangaga lising marfu taret oiri aduga ahum suba khwaidagi sel paidaba Chief Minister na Rajasthan gi Chief Minister Bhajan Lal Sharma na oiri maki punba lanthum asi lupa crore amaga lakh ahum oiri Ado khwaidagi sel paiba Chief Minister DK Sivakumar gi hek mathang da khwaidagi lanthum leba lupa crore amaga lakh 19 leba Chief Minister Kunthra Mathoirom leiri
Naga village guard hakibagi mayukta pendaba phongdoragli. CRPF ki Korba unit na Naga village guard ama hatkibagi thongodugi mayukta ngasi Makhan area chief chairman association amasung Kabru dance liangmai women Indian KRLWU na chinduna kangna tombigi namjilong geta wakat mipam chathagre. Wakat mipam adu de sarp yakibasina tongan ba yaning dabi kholau ke laukibaga loina na konsa kholgi chairman di adam haiki ngarang bitian kholgi Naga village guard ama mihathin hatu piki ba thodo adu condemn tawi. Masing yamna security personnel sina Nagai khunda changsilalaga masagi khul ngakton leiba village guard amabu hatpa haibasi yamna laibak thibani lengani misam miyangak chenba ngamna security matik chana pibiu Naga misam taru hat kibadugi achu mobile junga si pawba phandana lei haina chum hang penda bu phangkya phongdokki. Nakal amarunda Romai Naga Council Manipur gi makai dagi su akan mamong yaning da phongdoro pakaloina na suda leiba kuki terrorist na su yana ki wafam jing thuaiduna sathara liba thonga sigi matangda akhanaba miyang changduna makhogi matakti action lakhot kadabani ngarang bitiang da Naga village guard amabu CRPF ki Cobra unit yaun narco kuki narco terrorist ZUF na hat kibagi thong akan mamong da condemn tawi. Thado adu de chauna chena de CRPF ki inspector general in charge Rajendra Narayan amadi ADGP law and order Manipur Lahari Dorji Latu khudakta transfer tawadabani loina na state ki chief minister amadi home minister na hiram masigi matangda akhana ming changbiu haina su appeal tawrakdi. Draka kona na miyoy ama phari Senapati district ki Senapati police na konba ti khuleni security sina achal ong sing check tawada miyoy ma heroin ni chingnaba KG amaga gram chama kunga loi kona na phare pharb miyoy didi Assam Marigon district tagi Alauddin chahi 19 ni Mangla thaupa ango umachugi bolero registration number NL07CC2510 ga loina na police na phagat pangamkhre hairi. UNC ga wari sanaraba yai. Lagliba August 3 da Manipur government amadi United Naga Council UNC ani gi marakta wari sanaraba yai hairi. Report asi matungina Home Minister cum Secretary N Ashok Kumar na UNC ga wari sananabi damak invite tawkhre. Sanagado ibasi da UNC ki president jauna mahaki colleague single loinana hojik Manipur da ori phiba masigi matangda khanane na ba loinana santi hanjalana bagi matangda amadi security ki ori phibam singa chi matangda ju khanane na gani UNC amadi Manipur government ani gi marakta lagliba August da Baupra da leba old secretariat building south block ki conference hall da nungthil pung hum adai da unaraba yai hari UNC da Manipur government unadana wari sanaraba invite tawkiba adugi pakhom pireduna hojik Oidiba Manipur ki phim asida Imphal tam lakpada khudong chadaba kaya mai unagadaba maramna unagadori mafam ase Senapati district headquarter da oina sinbinaba haijirakhre hari. Yaski joint director hapiu haina wakan mifam chathakre. Department ki RR matungina hanadagi promotion di yumpham moiraga Yaski joint director athubada hapiu haina Youth Affairs and Sports Employees Association ki miyeng makhada ngasi wakan mifam chathakre. Good governance begins with fairness and strength Manipur amasung strength Manipur amasung protect sports administration empower our youth habina chingba thaba placards Sizina Dunangasi Kumbal Lampakta Laiba Director of Youth Affairs and Sports Cricket Mamana Sathagi Wakam Mifamaduga Mari Lainana Youth Affairs and Sports Association ki Secretary Davis Kangjam Nahai Thasi Kunta the Department of Person and Administrative Reforms Yas Department ki Anova Joint Director Ama Thanabo Order Thokibo Mari Lainana Masi Wakam Mifamadu Sathagi Beni Akwina Kanaguma Mata person in a text Sathaba Ama the MCS officer Amagi Mayakta Laibanate Department asi employees ngi yengduna department asi gi masak tokpa administrative structure matung koina lehona ba ngasi khongjang asi chathaki bani mamang da chu sahi asi gi January kolum de department asi person and administrative reforms na department asi gi oiba MCS cadre gi makhara joint director ama hamna ba serol thokpa lekre madugi matang da su employees ngi khana ba lekre seraka sida hauki July kunte de department asi gi oine MCS cadre gi makhada joint director ama hamna ba oda tholaki bani Post asi RR gi matungina post asi promotion gi matungina kajagadaba mani promotion ni lakadaba post ama atopai MCS ki kedera ma lalage mention ki ba habisi yamna chumdaba mani department asi sports ka mari leina ba ama oibana post asi sports gi horokpa amadi sana kona bagi lawsing ningthina leiba miweina oiba habisida achumbo oigani
हाइबसी इम्प्लॉयीसिंग थाजबनी अचिगो फियम असि लेबना लेंगाना हदक थोकिबो ऑर्डर असि अमुका निंगचिनना इम्प्लॉयीसिंग इंटरेस्ट अमदि साना खोनबा पामजबसिंगी खंदोना प्रमोशन लिगलम अदु कायदना डिपार्टमेंट केडर मखादा पोस्ट असि हापियो हैना महाना मखा ताखी सेफ मणिपुरी कैंपेन दिल्ली दे सनबा सेम सारे रोहन फिल्म मणिपुर के हौजिक ओरिबि फिल्म असि मतंग सेफ मणिपुर हाइबा कैंपेन अमा लमदम असिदगी हौदुना दिल्ली की जंतर मंतर मखा ताना चथनबगी सेम सारे हारिबा कैंपेन असि अगस्त के अनिसुब चलदगी पांथोकनब सेम साबा हौरे हाइना सोशलिस्ट एक्टिविटीज रेन फिल्म द फोंदोरली हिरम असि मतांग असि मणिपुर प्रेस क्लब द पांथोकिबा पाउगी मफम दम हांग हाई हदक दिल्ली की जंतर मंतर द कक्रोच अमदी सीजेपी ना चथकिबा प्रोटेस्टिंग अदुदा लाइनिंग लाइसंगी खेनबा लेतना अमत ओइना चंगसिन मिनकी अमदी प्रोटेस्ट अदुगी अफबा फॉल खरसु फंबंगकी मरुइना मदुगी प्रोटेस्ट अदुदा गोडी मीडिया अमदी असेंबा अचुंबसिंग फंगदोकनिबा मीडियाई खेनबसिंगसु उखरे सेफ मणिपुर खोलावगा लोइना कैंपेन सेथब मतमदा मीडिया की अचौब थौदांग यामना लई लोइना धर्म लाइनिंग लाइसोंगी खेनब थमदना थौदांग लौमिननबसु चंगी हिरम असिगी मतंगदा सीजेपी की लुचिंगबकसु वारी सानै लोइना मोरल सपोर्ट चपचाने पीगनी हाइनसु थाजब पिरले मरम अदुना इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट सिंगी यूथ सिंग याउना दिल्ली की जंतर मंतर सेफ मणिपुर कैंपेन असि माइपान जथनबा सेम सारे हाइकी मिफम सरुक याबियो थासे की कुट्रा मातुदे थाउबन मसनाम लेकाई इमा पांथोइबी कम्युनिटी हॉल द पांथोकदोरिबे मियामगी मिफम सरुक याबियो हाइना इमागी मेराना पाउजेलनी हिरम असिगा मरी लेनाना इमागी मेरागी परसेंट टी आई सुजताना थादोरपा चेरोलमन हाई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तारानिथोइ सुबा नोंजो मिफम नत्रगा स्पेशल सेशन फमु मणिपुर इंडिजिनस पीपल वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन अमसुंग रजिस्ट्रेशन एक्ट सेमु इलीगल इमिग्रेशन की मायोक्ता चपचाबो वारे लो मणिपुर तंगदु लेताबा हंजननाबा इरान सुअनग्रबा खुलसिंगाक सेननाबा अमसुंग विलेज वॉलंटियर सिंग लो गी ओइबा चेंगाक पिनाबा लो सेमु लोइनाना इरान सुअनग्रबा विक्टिम सिंग जस्टिस अमसुंग रिहेबिलिटेशन की दमक रेजोल्यूशन लो हाइबनि चिमो वफम सिंग असि खनदुना वारेप लौनबा मियावी मिफम असि पांथोकदबनी अयुक की पुंग 13 मखाइदगी हौगदोबी मिफम असिरा लनाई मियोय सेसो अमसुंग मायना पाबिसिना सरुक याबियो हाइना चेरो असिना मखा तारी अतोपगा चांगदमनबदा अंगांगी आधार रजिस्टर तौबगे चांग मणिपुर ने नेमली हाइना एन अशोक कुमार ना फोंदोकरे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मखादा मणिपुर के अहानबा आधार सेवा केंद्र सेंटर अमा वाहेंबम लेकाई बेगो होटल मनाता हांदोकरे मणिपुर के पुनब मिसिंगी सादा 87 to 88 आधार रजिस्टर तौरे सही मंगा फाउदा लेबा अंगांगी आधार रजिस्टर तौबगे चांग अतोपगा येनबदा नेमनी हाइना कमिश्नर कम सेक्रेटरी एन अशोक कुमार ना फोंदोकरे थौरम मदुदे एडिशनल सेक्रेटरी ए सुभाष डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल UIDA ngachan jimik डिप्यूटी कमिश्नर इम्फाल वेस्ट मयांगलंबम राजकुमार अमदी SP इम्फाल वेस्ट KSI शिवकांतना थौरंगी प्रेसिडेंट मेंबर्स सरुक यादुना पांथोकिबा थौरम अदुग मरी लेना कमिश्नर कम सेक्रेटरी एन अशोक कुमार हाई मणिपुर की आधार सेंब केंद्र अमा इम्फाल थमनबा चही के ममांगदी होनदुना लाखिबा दु ngasi थबक तोन थोप ngamle ngasi लॉन्च तौरिबा मणिपुर आधार सेवा केंद्र असिना आधार इनरोलमेंट अमदी अपडेट तौबदा मियाम चाउन मतेंग पामंगम लगनी अनोब डिजिटल इंडिया की लालिब अहुंबसिदा आधार हाइबसि यामना मरुओबे डॉक्यूमेंट अमा ओइरे अंगांसिंगी किंडरगार्टन स्कूल मिंगचनबदगी हौरगा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फावबदा आधार याउद्रबदी यादे मणिपुर की अपन मिसिंगी सादा 95 आधार पाइरी लेमौरिबा सादा 12 असिदी सही मंगा यमनुंगदा लेबा अंगांसिंग नि UIDAI की मतेंगा लोइनाना हारिबा पिगरिबा अंगांसिंग असिबु बाल आधार सेंबा हौनबा लैंगाना अफबा पैखत्पा हौरगनी मखाताना हाई माना मखाताना हाई हौजिक मियाम आधार कार्ड लैबा मिंग अमदी डेट ऑफ बर्थ सिंग मानब सेंबदा थेंगनरिबि खुदोंग चादबसिंग असिगी मतांगना लैंगानासु कन्न खनरी मरुओइना नुपीसिना मयुम पाला मतुंदा युमना होंदों होंजिन तौबगी मतांगदा थेंगनरिबि खुदोंग चादबसिंग करिगुम मतमदना आधार यावबे मिंग अदुगा पान कार्ड वोटर ID कार्ड यावबे मिंग अदु मानदब कया अमा थेंगनरी हाइब खुदोंग चादबसिंग असि थोक्तनब मरी लेनब अथॉरिटी की अयाब लौरगा सेमदोंनब होनरगनी अमरोदा ममा पा ओइबसिना मसाई डेट ऑफ बर्थ हापदा चेक्सिन बिउ आराम डेट ऑफ बर्थ असिना हयेंग तुंगदा लाइक लाइसु तंब मतमदा खुदोंग चादबा चयेनब क्या थोरपगी मरम अमा ओइ हाइना महान मखाताना फोंदोखी
थौरम अदुगा मरी लेना एडिशनल सेक्रेटरी ए सुभाषना हाई आधार मिंग होंदोपगी मतंगदा स्टेट लेंगाना गेजेट नोटिफिकेशन अमा थुब मतन थोंनब होनरी मिंग होंदोपगी गेजेट लेतबा सिना मरम ओइरागा मयुम पालबी निपिसिंगी युमना होंदोंजिन तौबदा चाउनो खुदुंग चादब कया मायोंगनरी खुदुंग चादबसि थोक्तनबा स्टेट लेंगाना जीएडी गा कुपना खनरबा मतुंगदा गेजेट फोंगनबा थबक पाखपा हौरे हारिबा थबगासि हेक पाखपा लोइबगा मिंग ओनबदा थेंगनरिबा खुदुंग चादबसि लेइररोय हाइना महाना मखा ताखी हॉस्टेल दलाइबा महिरोइसिना एकेडमिक एक्सलेंस हेन लई डॉक्टर एम दयानंदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की चनुंगदा लइबा यूनाको रेसिडेंशियल स्कूल चनुंगदा लइबा मेडिलेन हेल्थ केयर अमसुंग एम्बुलेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एम दयानंदा मैतेना गेस्ट स्पीकर ओइदुना मोटिवेशनल सेशन पांगथोकरे सेशन अदुदे स्कूल असि महिरोइसिंगदा वा nganaduna डॉक्टर दयानंदना हॉस्टेल दलाइबा महिरोइसिना एकेडमिक एक्सलेंस सेल्फ डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट अमसुंग मॉडर्न डेवलपमेंट दे हेना खुदोंग चाबा फंगी हाई हाइबा फोंदोकपिका लोइनाना मांगख्राबगा अमुक हलौ यारोइदब मतंगि मिकुप खुदिमक निथेना सिजनबगी तंगाय फदबसिंग संदोंना पन महाके हौरकपा पुंसी वारी लीदुना डॉक्टर दयानंदना मखा ताकी मदुदी मी अमगी बैकग्राउंड ना मी अदुगी पुंसी माय पाकपा नत्रा माइथीबा हाइबदु लेपा नते होनब कनबा होंगलिबा फियमसिंग चुंगसिनना चटपा ngambana माय पापा युमफमनी अचौब पावर पुनमक अचौब रेस्पॉन्सिबिलिटी लोइनै हाइबा पावरो निसिंगलदुना महान महिरोसिंगदा टैलेंट प्रिविलेज अमसुंग पोजीशन पुनमक रेस्पॉन्सिबिलिटी की लोइना पुनमक असि यामना हाइ सिंगना अमसुंग अतोपई कानगदब मौंगदा सिजननब खंगनकी मोटिवेशनल सेशन अदुगी रोइसलकपदा पांगथोकपा इंटरेक्शन सेशनदा महिरोसिना खंगनिंगना हंगलकपा वांग कयागी पाखोम मरिक चुमदा पीकी मोटिवेशनल सेशन क्लास 10 गे महिरोइ मंगान खंगिमना वेलकम एड्रेस पीरबा मतुंगदा प्रिंसिपल पी सुरचंद्र सिंह की इंट्रोडक्टरी स्पीच अमगा लोइनाना हंगदोखी मणिपुर की पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की चादा यांखै यौना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाइद्री हैना डायरेक्टर फोंदोखरे स्टेट असिदा पर्सन विथ डिसेबिलिटी लिसिंग यांखै हेना लैबगी मनुंगदा डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट UDID कार्ड पाइबा मसिंग सुमनतंगी लिसिंग तरा रोम खक्त ओइरी हैना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर शेख अब्दुल हकीम ना फोंदोखरे वाफम असे पर्सन विथ डिसेबिलिटी ओइबा महिरोइसिंगदा हायर एजुकेशन की खुदोंचाबा मपुंग फाना फंगनरबा पानमदा पांगथोकपा एक्सेस टू inclusive हायर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज हाइबा थीमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी डिसेबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन पुनः सिंधुना MU की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी होंदा पांगथोकिबा थौरमदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर शेख अब्दुल हकीम ने मखाताना हाई गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल अमदी डिफ एंड म्यूट स्कूल दा मथंग सहिदी क्लास 11 अमदी क्लास 12 हावलगनी मरक असिदा इम्फाल की तायेंदा हानिबा CRC दा पर्सन विथ डिसेबिलिटी सिंग तोंगान तोंगान प्रोफेशनल कोर्स क्या तंबगी खुदोंचाबा लेरे पुंजासी योइनदी मतांग असिदा पाउ लिखसिनजरे पुनः पुअमुका हने इकाय